nisayitholeni kubalo kuyobedlali kubalo kuyobedlali kubalo wozani nonke nisayitholeni kubalo wozani nonke nisayitholeni kubalo kuyobedlali kubalo kuyobedlali kubalo woza nawe uzotholeli kubalo woza nawe. Sanibonani babukeli nabathandi bayo iWTV onivuselayo uProfessor CM Lukhuleni ngithi bafowethu ngihlezi la angihambe ngedwa bafowethu ngihamba naye umama. Hayi niyamazi abaningi niyamazi uMasithulela wami thando lenhliziyo. So bafowethu ngithi ngangishilo ngathi mhla ka28 ngiyobe ngiseswazini. Sengilungise konke ngenze konke njengoba senibona nalama direction kuchaza khona kokuthi senifikile esigodlweni kaProfessor CM Lukhuleni kaManzini esikomu bafowethu esikomu ngiyo le inyanga ene ngiyanicela nje bafowethu ningalingi nithi nifuna hey sifuna uprofessor nivele nithi hayi khona phela besifuna le kaMbhamali ka 50 cent nizokhona ukungithola ngamanye amagama ngichaza ukuthi uma ngifuna la eSwatini ufuna ukungishayela ngishayele njengamabomu lapha ku 7698 0241 7698 0241 bese mangabe hayi khona ngikhanzi kule number ngishayele futhi kule nombolo utothola simelani kule number ka 7668 4884 7668 4884 ngisimelano tokhanza yena ukhulume naye akutshele ukuthi uhambe njani uprofessor utholakala nini akatholakala nini eSwatini mawufuna ama product ula eSwatini utowathola kuye usimelani abese ukukhuluma nawe angasebenza yezwe usimelani asebenza naye umisteli omncane ngokusho kanjalo bafowethu ngichaza ukuthi okungenzeke ebantwini kwenzeka kuProfessor CM Lukhuleni inyanga muni inyanga kodwa ngithi senginipha langa lokugcina lelanga leli mhla ka27 lokungisasa ngithi ama bookings siyavala nzamba malishona ama bookings siyavala kodwa ngifuna ukutshela abantu baseSwatini ngithi kibo uhluphekile ude emsebenzi ufuna umsebenzi professor ukhona utobageza abantu ngoba kuyispecial nge1.5 kuphela uta nemvubelo mawathi imvubelo sikhuluma ngemvubelo lephilisa tshwala bese uta nako lokho mawufike nako lokho uprofessor tobe sekhuluma na the punisher utoba saphanisha lenhlupheko yakho bese yasuka eceleni impilo yakho bese uphila impilo lebo uyifuna hayi phela sikula kule nyanga yamagugu nithi njengoba sivala inyanga yamagugu asibuyelene emasiswini sade emakhosi wethu sihloniphe emakhosi wethu sibike futhi emakhosini ethu ngiyabonga bokunene ngithi inkosi yemakhosi inigcine nisenda amalungiselelo yokudala kaProfessor inkosi nibusise.